Senator andu mararegire kurehe gucokia maratathi niki kamarona to gutuika favored kana tondu towe turaro wira gite kia governor Murang'a kwina andu aingi we hakwe mugwanja so far anyonete mararegire guka ku kwa UDA niki kamaretigirire ndukamaharie kabuti ka kurariete wa mbere aingi ao memwe na wa Azimio mara support mundu gwitwo Raila wa Odinga na of course ni kihoto kiao tondu andu makina democracy no ni gakiuga ndimwe na William Ruto wa keri ni gukuriga na agenda ciao o mundu akina agenda iria redia ni ni igo ndende maundu megie world fund megie ugima wa mwiri megie agriculture ore tungihota kunyitira bei cia indo hi makona ideas ciao itingifit thiini wa Hustler Nation na wa gatatu of course hihi ni maukiona UDA ntakiama kia andu aria makoretwo making'ang'ana na thirikari ni ukuririkana kuma ndakiandika marua thirikari yajikia nja andu aingi ni ta maguonire magia guoya wa guka tung'ang'anire nao thiini wa UDA no niti kumagiria ndi mahete rutha ni mangirokire by the senator etiro kang'ata wa marua na giti giake kieherio kia majority whip kenegerirwo kimani wa Matangi senator wa kuria gwito Kiambu umuthi ndamona kuria Thika nikiwe riu ningi senate mugwikate kana ukiheo kama ukihe mundu ungi tondu riu ningi gite kiu nitagigukiheo mundu ungi thank you no uria kang'ata ati niki kiratuma ati no we wiki kuria Murang'a candidate wa UDA uria kuimani ati andu mena guya muno na kiama kia UDA tondu deputy president mwaka wa 2017 no watumire nomination cia Jubilee cigaikara cikarire na njamba citu cigikorwo cia rigo out kuguo thai cia andu mena guoya muno tondu maramenya aikorwo kang'ata ni murata wa DP ri iki kingituma akorwo ndai na certificate na nima kang'ata twathiathia ana ndamene muhonoku no akihonoka biu ni arira anduma ati kang'ata ikaraga uguo thwa kihinda akera anduma mweri wa kenda na ku ni akera andu ai ona mugiuka ri ni ndari na certificate tene acokia theke muno na kene but is my good friend kuguo UDA andu ihete andu ingi muno direct ticket direct nomination kuguo jeri andu itu tigai kwitira mukinogia kuria muno ati UDA ni murathi kuriha muhoe ngai muno amunie wega tondu andu ari aingi marera huranira ite ici especially incumbents aingi mena certificate icio mahetwo na merirwo makero ithwe iko no tona hena mbeca marutaga o mweri cia kiama ingi mugikwa maharambira maundu maria mange na makero mona mweko ithwe tukurugama na inyui na certificate ni ngamuhe koguo andu aria meci ati magathi UDA kurugama kuhurana na kang'ata na aria angiri maida makorwo magite horo wa Matangi ni tukimunire kuria batu wa Matangi akoretwo UDA mutina tuka surprise asha wa Matangi akoretwo UDA no and he's my very good friend and hena ona mentor mwe wishe ya mentor ikumugweta ritwa so ni murata wakwa na ni toy wa Matangi ngoro yake uturaga ikuria UDA na ithuĩ ta andu a Jubilee ni tuku respect tweruria atua no tumwire ati ona githiku you know funny thing ya UDA ni ati ona thaa ici tiga ndigutira riragiririe baba ya warugame Waititu deputy president William Ruto agi prefer Waititu ukira Gafogo ukira Moses Kuria ona ukira wa Matangi na memenyere muno tondu acio the ni gukarago megukarago but he's my brother. I wish him the very best. No, we are not surprised. No atrere senator kiuga mutima surprised re ahairu gite kiu kia majority whip ndeki agiriko ni akimenyekaga akiri undo ugo rakiuga wa Matangi ndo wa mbere ni mundu ukoragwo if agichoose gukorwo sober na ni akoragwo sober and he's a good man ni mutongoria in his own right na capacity na no rikana ati ona ithuĩ turuthini wira ginya na andu cia maithingi watu na andu a ODM na andu a Wiper ona heritwa na andu a ANC so he's a good man but netikira ni atuitwari wa atuari gwiciria ni tukorwo tugisike advice ya muthamaki hamwe na kiama gitu nigetha tukimenye uria because agenda ya thirikari thini wa Senate no nginya na mbere na ikorwo riu ndegũkorwo ati akirepresent agenda ya thirikari kuria thini wa Senate ri ikuona te gukorwo ena uteithio muingi muno especially kahinda gaka niga kahinda ga campaign rakimenya tu session kuria makang'ata ni akiuri uguo kuko turafatara mundu gukorwo very much dedicated kuga athi mwana ucio ni kuga riu agenda cia thirikari ni gwamba gutigana nacio kunyambe huranire ndathi mwena uri ungi so we are not surprised and no andu ni makamaka muno
makama kuga atere kuma mwakine kuma rugini ukagwake mwakine thini ukagwa mwakine thini Senator tondu nayo wakiri ho hau Senator wa Matangi arakiri ndio kana twikire surprise kuna akiuma mwena wa Jubilee kama na wa UDA njitekeria nguririkanie maundu maria nderite mugathe ngiandika maro ndamwirite andu ciothe maramuthirukiria hau ni kumuhenia tondu ni andu anini muno makonake acio othe matire njira yake na ndandika uguo ri gutianinire thiku ciganona ndamwita bibia no ikagwa ikigwa ngimwira ni agucindwo andu matire nake mukuria mathie kung'ang'ana na kiama kia Ruto kundu gwitagwo Rurie Nyandarua agicindwo Gaturi agicindwo kundu twitaga Kiambu kundu kia Juja na gwa Kenja agicindwo ngiso andu makenje ginya kuruga ririkana mundu ta governor wa Kirinyaga akiruga so niguigwa tha na niguona mama andu aya matigwagira mugathe njani uthaya nitha ma please ndagutandukira nguo ndamutandukira nguo ma please wendete mundu umwiraga ma ti kumuhenia nie njiraga andu mami ni ahiteirie mena father tondu ndathire kanitha ngirwaragia horo nie na nderitwo tiga kwaria horo ama ati ndi tondu no igitikia whip ni gitikire na muno na ni kiri privileges no ni conscience yako na ngoro yako ikiuga no mwakanjiri horo ama na maundu macio tugaga nimo marakuoneka ni uko imagine kwa mugathe Kiambu kuria kwina Gikuyu almost 1.5 million voters ati andu aria nguthi othe umuthi ni maruga mwena wa Ruto oni baba yao ni muteti nguthi uyu ni kuria ni ithuothe ni tumuoyo uteti wake no akari kiigu uyu ni Jangu mundu acindire ngina Jubilee uyu ni mundu tugwita wa Matangi uyu ni Kabogo yani andu aria othe speaker wa bunge Lusaka ni arugire mundu gwitwo Wetangura ni arugire mundu gwitwo Mudavadi ni arugire surely tajira korwo mama uria ndaugite no athikiririe gitutingire haha tondu Jubilee riu ihuanite tari meri iria iranjia kurikira undu ni kuruga mararu umwe kwa umwe tondu nginya matire na andu mara apply guthikia kiama kiu gwitu Murang'a gitikia gavana gutire mundu uretikira tikiti wa Jubilee ono umwe PS umwe resign ni guka kurugama aya maramuthaitha ingire Jubilee arega aingire kiama kingi he mundu ungi wathiete gwikirwo ngobia endire kugutha kanini kega gudi kuria Kangari agithi gwikirwo ngobia ya Jubilee riu njira mituwire mareka mugathe kuona ta mamuruta nguo maundu maria tugite ati hihi ni kweni urahenio ni andu aya na kiana njira uratwara nduri ya guthi ODM ri uguthi winyoike agikuyu matigitekera gufuata Senator kiama kenyu ni kirarego ni kirorero Kenya bedrokirie Kang'ata na ni ndetikie na maandiko maria maugite ati ti othe manjitaga mwathani makaingira uthamaki-ini wa Ngai ni ubatie kwaragia ma undu wa mbere maturaga matwiraga ati tariki 9 mweri wa 2 riria andu makaresign ati makiria manuthu ya cabinet ni ka resign ithie kwa Ruto tiga Kalenjins aria mararesignire marathi ni executive marathi UDA ni governor ni minister uriku kuma gicigo iria ingi araresignia arathi UDA undu wa keri Kang'ata ni urauga ati BBI ni ahotirwo BBI urera andu aitu uhoro wa kiwe urauga uhoro ati wa World Fund ni thiria thini wa BBI mwathakire populist na BBI tikugwegwite na andu aitu niguo mambirie kuga ginya kuri cio urari uhoro wake uga BBI no ni njega no aria mamirehithia nganio uguo content ya BBI ni kindu kiga muno na kindu na ginya ndaigua andu makiuga mukoya thirikari ati mugacokia BBI which government ona ndararigo mwagithondekera ku na njuge wona tondu tukorwo ni twetereire itua ria Supreme Court ricoke tondu andu tu thaici ni mambite gukorwo very sober na makajia kuona mbere na njire Kang'ata ni tu extend deadline ya Jubilee andu ku apply aria marenda kurugama na kiama kia Jubilee na turekiri uguo ni tondu wa andu aingi muno aria mara apply per day turaregister andu horera Kang'ata muthenya umwe turaregister andu 2,500 mwina andu taigana uguo so far marehete we have around 8,000 across the country na
ugakora twageria nginya kuruta wira 24/7 na night shift ati andu marehe marata thitu na clerks itu ku marageria gubanga ucio ndurakorwo ukihotekeka na andu aingi mari nginya mwena wao wa Kang'ata ona magoka mwena witu ona women group kuria North Eastern othe marekagirwo ngufia no magacoka na guku no nie mubunge uria Barua wa kuria Kirinyaga arokire mwena uyu na thini wa every county we have more than 3 governors aria marenda 3 aspirants agitikia governor MCU tirakenda kugweta na list yo tuko publicize na andu mamenye ma uria turekitie ni atiriri andu itu nimeshiritie kiama gitu kia Jubilee atiaga ni gikuite na ni turahotithia kumerethera kiama gitu kia Jubilee gitie kuite twambite tuge siasa kando iria siasa ya kinyari nitugoka riu tumutumwira ntori hinde riu rakinyire ri ona turekire maundu maingi muno na Gachuri headquarter ya Jubilee ikoragwo haria Pangani na ni highway andu ni marona activities ciku actually ona kuya motorera marero muthi parking gari na kura ihuto mutigo na parking guku andu marahuranira ku and we want to assure our people inyi murenda gukaroga mariti cia Jubilee ithwe tutireka tauda gutire mundu tutina preferred candidates na nomination citu cigakorwo free and fair ni sorry muno tondu ni mu andu makitaga muno makiuga uria gwathie na mbere thini wa 2017 but those elements tumeheretie ya matumire andu makahe ballot papers rigging igekwo and andu itweke inde mwere mundu wanarumo ni nyoka ona akamukwa gethimuko kiama giki muruga kia UDA giki muraigira guku inywe mukarira na muturiria no ni gatho muno tondu Gachuri over the last week ithatu thiru andu itu ni macenjetie muno na makajia ku reason especially andu aria me above 40 years ni magwa na ni mai ino ni ojira tufati guthie na ginya yuthi itu ni maratura ukai mutwaririe no ni ndakirwo ni mutagari wa furia hire gite kia yuthi kia meujithe ndina lot of requests ginya kwa kuma gwa Kang'ata yuthi makaja tuyo kana ise yuthi giritha toi uko twaririe utwire atiri mwene kio ni atia tondu thaici ni marathikiriria na makona kuria turathie na mbere na magaikara thi makona uyu Uhuru uyu twirwo ati Uhuru ni muruwe Uhuru ndari uru na mundu Uhuru na power ndakoragwo na thina nayo tondu ona 2013 ndenda kurugama nigwe twamuringiririe atigite ginya Mudavadi Ruto riria ari na athiaga Higi Uhuru athiaga Higi atigire Ruto akimutugira instruments of power thiku akimusainirwo uguo something that has never happened uwe andu amari anata muno no riu we mundu umwe agithii na mitugo etari miega ri kioneki giake kia kuri magia president ri ungika atia mari kumuga ati guko gwaku kure ko ni gutumaga wihie ri kurenge riu mako macio mari ma Jubilee meri gukure kuratumaga twihie ta Jubilee ni turakurengia ni gatho wake no thamaki wa Ngai na tuhingirie akenya maundu maria twamerire Senator Heondo ugarurukite guraigwa gugekiuga nima Jubilee ni garurukite negeka wega taru Jubilee ni ODM atiri egarurukite na wakiri Jubilee ODM of course etio manyitanite na azi is a coalition etio Jubilee na ODM ni kindu giki inene event ri kaigire kiama niki eti presidential candidate wao aye matira gututwara na kuria ruguru ithire wakiri kegwire ithire wakiri inywe kwaja andu acio akuru acio ni makamonia thina andu acio akuru uthikiririe 1969 Heondo merigo we kundu makungirio na ndakwira mundu uyu guthura Jubilee akunyitwo ni kirumi kiu horera yoro uguo nigetha riri nyambe mundu mugiri ndakoragwo na mere ohoro horera uguo nake mundu mugiri niambaga guthikiriria mawatho ta maria ndaigua ngiheo ni kana wa nyina wa mbese ya hoguo araja twambe twikirie twacokari riu turike ndereti-ini ya muthenya wa umuthi ndereti yetu tosha ira ni kurari na tosha magic ndio kana nigukigira na kandi kuingirana atongoria ni magukoma magitwira marona atia uhoro wa tosha ya muthenya wa ira kuria Jacaranda Grounds. Gutwikaga muthogu ateire mafuna nyuki no riu Golden Dream Land and Properties Limited nimo mionete thiini wa project yao njeru niyo Furaha Gardens na nyuki. Project ira ni ndagika 20 kuma na nyuki town na kilomita 1.5 kuma highway ni ya Nanyuki guthie Rumuruti. Project